aturuning ayang titya ritat kalor aris mirangang minokadi pesadun pianak ya barak porna yaksaramo Agung Sayawati Rita kalau mirang pesadun pianaknya nih punika Sayawati barak minokadi tato wadanan di dia seramu galis edo lomaku dia sapunika kewentenannya neraris ngelantur digelit ini dia seraun ngawiti binokati pemargin ya rawuh renggana titiang ri sejeroning pemargin dia ramu sane mangkin sampun kebausang rauh kiri koring genah anak mayatnya satu mabawa sering punirau kiri koring genah mayatnya matur aris di dia keramu turmaning ri sejeroning aturnya nih dewarat jak pangrati ya sang Prabu janem sekadia sapunika ingyan kewentenan atur ni dia seramu atur ningayang titiang mangkin ri sekewentenan ido sang Prabu Dano Wijaya pirang bawa titiang mangkin iya ning wantah sekadia sapunika ri sejeroning atur maning bangrat nah sane mangkin pedinga kang bawah kelak sane mangkin iya adanya ratu yukti
Ratu Pinako Tedung Jagat inggian kewentenan yatnya ni Ratu saya waktu ageng ya asa punika pemaparan ni dia nanging ring napi saneka abdi iya diastun kewentenan yatnya ni Ratu saya waktu mau tamu saya waktu ageng yatnya ni Ratu sakewalo dan nyin punika ngemoleka manut sekadi pengabdin Ratu ni ya yang maduwe sunu napi ke makawenan titiang matur sekadiasa puniko duaning inggian kewentenan titiang lah pianak dari satu rundingan yang titiang marupa asu sakewalo kuyaktian kewentenan pianak titiang puniko wanta nyin puniko merupa asu merupa cicing nyin puniko pianak titiang Ratu kipun mriki nenten ngadu tiadanya Ratu inggian kewentenan pianak titia sane merupa asu punika wenten nyenrangtes rauh mriki sakewalot nyen ngodok-adok yatnya Ratu ni punika nyaman Ratu sruto seno inggian kewentenan pianak titia wenten riki wanta nyingakin ngaki minakadi kewentenan pemargin yatnya ni Ratu sakewalo inggian kewentenan Sruto Seno dari saturuningan yang tidiang mangkin nya kecak ibu benyak inggian kewentenan ni Sruto Seno sekadiatur di tiang wau nyakcak ngindelangin pianak di tiang hari sedek nyingakin minokadi pemargin yatnyan Ratu ni begitu waresola Sruto Seno yening wantah sekadiasa punika inggian parilaksanan Sruto Seno punika punapi menawi manut sekadi putrayun Ratu inggian parisolah Sruto Seno punika manis bisa naburon sane dekil
Srukto Seno punika saya wakti ngenistayang pisan inggian kawendahan buron pemekas nyane pempuburon sane kecingakin punika tekil le mangken patut tampi ratu Ratu sane mangkin duaning sakadiasa punika inggian parilaksanan Srukto Seno punika sane pangkin patut sane trimo sane tampi iratus kadimanti nah jadi yang mastu Walau ampura yang titiang ratu ri depangan kadimangkin titiang pacang kumastu anggan ideologi